Zovem se Brano Vučetić i rođen sam 1983. godine. U 1983. godini živim u selu Bjelovcu i živio sam u kući sa ocem i sa majkom i bratom i do 1992. godine. Te 1992. godine počeo rat i u septembru 1992. godine prvo sam izgubio majku u zasjedi u selu Zalužje. Odakle iz Bratunca ka mom selu u Bjelovcu prebacivala se u kombiju sa njih još 15. Tog dana je 8 poginulo, između ostalog i moja majka i njih 7 je ranjeno. A 14. decembra sam izgubio oca i brata i mene su ranili, tako ranjenog odveli u logor u Srebrenicu gdje sam proveo u zarobljeništvu 56 dana. Pošto ja u selu Bjelovcu gdje sam živio, nisam bio taj dan kad mi je majka poginula. Bio sam u selu preko puta mog sela Bjelovca u Srbiji, jer je bio rat i tamo sam počeo da idem u školu i oni su me svaki vikend ili dolazili kod mene ili ja kod njih. A tog vikenda je trebala majka da dođe, međutim iz tih nekih, pošto je moja baba, to jest njena majka je bila bolesna, pa nije došla taj dan. U iščekivanju da dođe kod mene, na kraju sam saznao najtužniju vijest u životu. Jer iščekivajući da se pojavi ona, čuo sam vijest da je poginula u zasjedi u Zalužju. Ona je išla u posjetu svoje majke, to jest moje babe, i kad se vraćala iz Bratunca ka Bjelovcu, muslimanske snage su napravile zasjedu i ubile su njih 8, a 7 su i ranili. Bio sam na sahrani kod majke i naravno poslije su me otac i brat ponovo vratili na školovanje, mada poslije toga je bilo mnogo teško. Sa znanjem da neću više nikad vidjeti majku, a tad sam imao 8 godina. Tako da mnogo je bilo teško i nastaviti dalje da se živi i da se ide u školu, ali pošto otac i brat su onda češće dolazili po mene i onda sam češće išao kod njih u moje rodno selo Bjelovac i više sam vremena provodio sa njima, iako su svakodnevno bili napadi muslimana iz okolnih sela na naše selo, ali mene i brat u Čamac, pa iz Čamca prebacivao preko Drine, tako smo funkcionisali u toku rata. I onda sam ostao jedan vikend, došao sam naravno kod oca i brata na vikend i molio sam brata da me navraća tu nedelju posle podne. I on je rekao, dobro, ajde, onda ćemo ići ujutru, poradit ćemo mnogo ranije, oko 6, pa da bi ja u 7 stigao u školu. Međutim, nismo uspjeli on nije uspio da dočeka tih 7 ujutru. A pošto je napad na moje selo 14. decembra započeo pre 6 sati i u tom napadu na moje selo brat koji je imao 17 godina poginuo je na kućnom pragu. I otac koji je branio svoju kuću, svoje ognjište i branio i mene koji sam imao 9,5 godina tada. Što je bio stravičan napad na moje selo, tog dana je poginulo 56 civila i nas 5 je zarobljeno i odvedeno u logor u Srebrenicu. Tog jutra, kad probudila nas je strašna pucnjava. Toliko su pucali i obično su bili napadi odozgo sa brda, međutim, to jutro se čuli pucnjave od Drine. Opkolili su nas muslimani sa svih strana, obično su bili pucali sa okolnih brda, međutim, to jutro su nas muslimani opkolili od Drine.
brat me prebacio u dvorište kod porodice Filipović, gdje su me oni dočekali i onda su me unijeli u kuću. I onda kad su muslimani pobili sve po dvorištu, znači sve životinje, sve koji su branili sva ognjišta, mog brata koji je imao 17 godina i oca, i iz porodice Filipović gdje su poginuli sin i gazda te kuće, onda su nam prišli toj kući i ubacili su nam 2 bombe. Od tih jedne bombe zadobio sam ranjavanje i rane po tijelu, ja i gospođa Mira Filipović, i tako ranjeni smo uspjeli da pobjegnemo u potroblje te kuće. A prije toga, nego što sam ustao, kako je onaj štok od vrata izvaljen i sve to, ja sam sišao sa tog, jer sam ja bukvalno bio na krevetu. To me bacila ta detonacija. Kako sam sišao dol, nagazim na ekser od tog štoka. Pa me to više bolilo nego ovo ranjavanje. Pošto je Mira imala 2 maloljetne djece, imala je Nemanju koji je imao 7 mjeseci i Olja koja je imala nepunih 3 godine. I njihova baka, to je svekrva, dostana. Nas 5 je uspjelo da iz prizemlja kuće se i tako ranjeni. Ja sam bio sav krvavo u tom trenutku, pošto je bomba pala bukvalno metar od mene, ali uspio sam se probuditi posle par minuta, bar mislim da je par minuta prošlo, i uspjeli smo se da se popnemo u potkrovlje te kuće. I pošto je bilo užasno dramatično i užasno ovladao me strah, a Nemanja je plakao i Olja, pošto su oni bili beba i dijete malo, onda smo morali da im držimo ruke na ustima da ne bi plakali, da nas ne bi muslimani otkrili. Ali oni su uspjeli da uđu u kuću i da su počeli da lupaju, da razvaljuju cijelu kuću, i neki od vojnika je razvalio ta vrata gdje smo mi bili u tom potkrovlju. I uspio je da isterao nas je iz te prostorije, ali ja sam uspio samo da odgovorim ne mogu, zato što sam bio sav od krvi i nisam mogao da idem nogama svojim. I taj vojnik me uzeo i sneo me niz stepenice i bacio me na krevet. Tu na tom krevetu ja sam na tom krevetu proveo jedno pola sata, a Miru i djeca su vrištala, oni su se bahatili i bacali sve po kući, razvaljivali i psovali nam četničku majku i govorili nas da će da nas kolju. Jedan od vojnika je oštrio nož i pokazivao kako će da nas kolju. Međutim, ja sam bio tako iscrpljen i krvav, meni je bilo svejedno da li ću da umrem tog trenutka ili ne. Jer sam bio toliko krvav i iscrpljen, tako da mi je za život nisam uopšte mario. Ali ti vojnici posle došli su još neki vojnici koji su rekli da ti vojnici koji su bili pored nas da izađu, a taj jedan od komandira je bio jedan od Nasarevih desne ruke. Posle vremena smo to saznali da je to bio Mandžić neki i Miš po nadimku. I tu smo proveli sve vrijeme dok, još 1-2 sata dok oni nisu bukvalno sve u selu Bjelovcu pobili. I onda smo se pomjerili iz tog dvorišta. Kad sam izašao ispred dvorišta, obuo sam neke čizme kojima sam proveo sve vrijeme u zarobljeništvu i bio sam sav od krvi. Nisam mogao da obučem ni jaknu, zato što mi nisu dozvolili. Sa tih 9,5 godina, gdje je napolju počeo da pada i snijeg, u dvorištu smo zatekli kao u horor filmu. Sve životinje su bile pobijene od svinja, kokošaka. Taj Dragoljub, koji je vlasnik te kuće, je bio ubijen iza svojih drva. Moj otac je bio iza kuće. Brat mi je bio u sljedećem dvorištu gdje sam krenuo da ga vidim, da vidim da li je živ. Međutim, jedan od vojnika me tako jako zgrabio za džemper i prebacio me preko ograde.
tako ranjen sam pao, ponovo udario glavom od tlo zemlje. Ali i onda taj jedan od vojnika me ponio i donio me do sljedeće kuće, gdje smo ponovo vidjeli domaćina te kuće gdje leži, gdje je mrtav. I onda smo u tom podrumu te kuće proveli sve vrijeme dok nije pao mrak. Kad je prvi mrak pao, onda smo išli u koloni. Ispred nas je bilo 10-ak vojnika, pa onda smo mi išli. Ja, Olja koja je imala, kažem, nepune 3 godine, Nemanja koji je imao 7 mjeseci i njegova mama koja ga nosila i baka Dostana. Mi civili koji su, znači nas vojnici vodili, uperene su puške u nas, iako mi nismo imali nikakvo oružje, iako smo bili ranjeni. I tako smo iz tog mog sela Bjelovca odvedeni u selu Poloznik. To je jedno, ne znam, tačno koliko kilometara iznad mog sela Bjelovca, gdje su muslimani držali tu teritoriju i dočekali su nas neprijateljski gore. Kao da smo mi nosili puške i kao da smo mi ubijali njih. Gađali su nam s kamenicama, psovali su nam četničku majku. Htjeli su da nas tuku, da nas linčuju. I tu noć smo tako iscrpljeni, nikakvu medicinsku pomoć, ni hranu, ni vodu nismo dobili tu noć. Onda su nas zadržali tu noć, prenoćili smo u jednom podrumu te kuće. Iz tog podruma ujutru, sljedećeg jutra su nas s autom, taj Mandžić, taj Miš, koji su bili desna ruka Nasera Orića i koji Naser Orić komandovao na napad na moje selo, je došao sa vozilom i iz tog sela ponovo smo prošli kroz moje selo u tom autu. Moje selo bilo spaljeno, sve jedna kuća. I koga su zatekli, pobili su tog dana. Sveukupno u mom selu je pobijeno preko 100 ljudi. I nas 5 je zarobljeno i tog dana su nas odveli u Srebrenicu. U Srebrenicu su nas dovezli u tom autu i auto je parkirano ispred, posle saznajemo da je to bio logor za Srbe, gdje su Dostanu Filipović, baku od to 2 djece, izveli iz auta i stavili taj zatvor u policijsku stanicu. A nas 4 je dalje produžilo ka nekom drugom logoru, je privatni logor, privatna kuća jednih od tih vojnika i tu smo proveli ostatak zarobništva, gdje smo bili iscrpljivani hranom, maltretiranjem, ponekad i batinama, a redovno batinama od muslimanske djece. Jer sam mogao nekad da izađem, pošto su mi naređivali da idem da slažem drva, da cepam drva, da čistim snijeg. I svaki put kad bi izašao napolje, ta djeca bi me istukla. I onda nije mi se isplatilo da izlazim više napolje. Rane od bombe su bile prisutne i u tom periodu gdje sam ja sam sebi vidio rane. Gdje sam sam sebi natopim snijeg i krpu i onda sam skidao te kraste od bombi i plastiku od bombi. I dan danas imam posljedice od tog ranjavanja i od tog logora u Srebrenici gdje sam proveo 56 dana. Pred 56 dana provedeni u logoru u Srebrenici, došao je taj dan gdje smo nam rekli da se spakujemo i da idemo. Mislili smo da idemo na strijeljanje jer više nije bilo smisla
jer nas drži već 2 mjeseca tu. Međutim, jedan od vojnika nam je rekao da idemo na razmjenu. A razmjena se desila gore u Skelanima, to je opština iznad Srebrenice. Tu su nas razminili njihovi muslimani za Srbe i okupili se vojnici muslimana, vojnici Srba i 2 kamiona se sastavi i oni živi pređu iz jednog u drugi kamion, a ovi se koji su mrtvi prebaci se iz jednog u drugi kamion. I onda smo, pošto smo bili toliko izgladnjeli i žedni, sve tako da smo nas tu odmah u Skelanima, u tu školu, tu je bila menza za vojnike i tu su nas, sjećam se dobro, da smo jeli kuvani krompir, gdje sam ja jeo. Posle tog ručka smo nas vojnici, naši Srbi, prebacili u Bratunac. Ali imao sam u potaji da mi je bar otac živ, ali da će me neko dočekati u Bratuncu. Međutim, kad smo došli ovdje u vojnu kasarnu ovdje u Bratunac, pitao sam Slavoljuba Filipovića od oca od Nemanje, je li ima neko da me dočeka, samo je rekao ne. U tom napadu na Bjelovac poginuo i brat i otac, a majka je prije 16. septembra, tako da sam ostao sam. I nije me tog trenutka niko dočekao, ali nastavio sam život dalje. Onda sam, posle te tragedije, prihvatila me tetka i tečo i posle ujak i ujna, i tako da sam uspio da završim i osnovnu školu i srednju školu i bio sam neke planove da završim fakultet, međutim, sticajem okolnosti, finansijskih i drugih stvari nije se to desilo, ali borba i dalje traje. Kad sam došao iz zarobljeništva nisam znao par slova samo i nisam mnogo teško šta da zapamtim. Izgubio sam osjećaj za sve, nisam smio da spavam sam, tako da sam imao mnogo problema da se adaptiram na ovaj normalan život, ako možemo reći da je normalan. Posle svega toga više nije normalno, ali Bog nešto oduzme, a nešto ti da, tako da neku snagu Bog je dao da doguram do ovog današnjeg dana. Posle škole i posle završetka srednje škole, naravno, kažem, život se nastavio dalje i borba je nastavljena dalje. Mnogo je teško bilo odrastati u nekom periodu gdje je pubertet 18-19 godina, 20, gdje moje generacije imaju ono najbitnije, svoje roditelje. A opet, pored roditelja imaju ljubav, imaju osjećanje, imaju ono što ja u životu nikad nisam imao. Imali su podršku, imali su pomoć, pa su tu bile prvi kupovine auta i te neke materijalne stvari. A svemu tome čovjek mora sam da se bori, da razmišlja, ali život, kažem opet, neku snagu ti da ideš dalje. Bilo je tu psihičkih padova, nije to samo tako da se
prespava dan i noć pa idemo dalje. Međutim, sticajem okolnosti u svojoj toj nesreći ima nekad i sreći, pa sam upoznao svoje kumove. Tad mi nisu bili ništa. Bili su, upoznao sam i sticajem okolnosti sam išao kao djeca poginulih boraca u Grčku. Te sam ljude upoznao u Grčkoj, oni su u Beogradu. I da njih, porodice Pandurovi i porodice Kozomarić, vjerovatno ne bi bio to što jesam sad. Ne bi bio sigurno normalna osoba. Tako da, svu zahvalnost i svu ljubav sam u tom trenutku usmjerio ka njima, iako mi nisu ništa. Ali, opet, postoji dobrih ljudi u ovom svijetu. Tako da sam pored njih odrastao, vaspitavao se. Tu je bila i tetka, i tečo, i ujna, i ujak, i svi. Ali sva ta ljubav ne može da se zamijeni roditeljskom ljubavlju. Posle školovanja tog odrastanja teškog i taj krst koji ja nosim, koji je mnogo težak i mnogo komplikovan, koji ja nisam htio da prepozna niko ovdje u mom gradu, Bratuncu, gdje sam ja uvijek bio pozitivan, nasmijan i da mi je nekad falilo nešto, pa Bože moj, možda će nekad to da bude za dan, 2, 5, ali život se nastavio dalje, tako da sam ja uvijek bio pozitivan. Sticajem okolnosti, nekih prijatelja, uspio sam da se zaposlim u marketu i tu sam proveo 10 godina. Nažalost, ova naša država ne vodim računa samo o mene, govorim u ime svih porodica poginulih, nestalih. I ovakvih slučajeva kao ja, mislim da nema možda ni jedan ili možda par nas. I kažem, govorim u ime svih porodica Republike Srpske, gdje su životi dati za ovu Republiku Srpsku. Vrlo malo se vodi računa o njima. I govorim sad u svoje ime. Opštinska vlast, ja mislim da ne zna ko je Vrano Vučetić. Znaju oni kad im nešto treba, a ovako ne. I nikad nisu pitali da li sam ja imao da jedim, a kamo da se zaposlim. Kažem, sticam okolnosti, sam imao neke prilike, pa sam zaposlio se u market, pa sam radio 10 godina tu. Kao svemu što u životu bude tuge bude pa i nestane, tako dođe i radost u život moj. Tako da prije 3 godine sam se oženio i prije 2 godine sam dobio sina Vukana Prvenca i to je moja nada, svjetlost i ljubav i snaga za dalje u životu. U svemu čovjek mora da nađe snagu i motivaciju da bi nastavio dalje. Pogotovo u mom životu gdje je bilo mnogo uzbrdica i mnogo teških trenutaka, tako da sam uspio da se uzdignem i da formiram porodicu i da imam sina i nadam se ako Bog da ću imati još bar 2 još djece. To mi je neka želja i ako Bog da Božju pomoć da ću uspjeti da imam još bar 2 djece.
posle svega toga, hoću samo da kažem da ja nemam trunke mržnje. Svoju ću djecu da vaspitavam, da budu čestiti, dobri ljudi i pošteni i da ne mrze nikoga. Ni svoje komšije, ni svoje komšije će im biti vjerojatno muslimane, ali svaka bol je i moja i njihova ista. Ali kod Međunarodnog pravnog suda nismo svi isti, nažalost. Ovdje zvojimo sad u spolnoj sobi u Bratuncu, gdje je u Bratuncu poginulo preko 3200 ljudi u Bratuncu, Podrinju. To je mnogo velika cifra. Niko nikad, ni jedan dan nije odgovarao za te zločine. Ni jedan dan. A vrlo dobro znate koliko su Srbi odgovarali na te zločine koji su se desili u Srebrenici i okolo. A ovdje kod nas ni jedan dan, nažalost. Nadamo se da živimo za taj dan i trenutak. I ja i svi, i te porodice koje su izgubile najmilije, da će bar nekad odgovarati za te zločine.